tu zan hi kam ban thanga ngai arwang chu just thim nak kongkawa akan ban nai thua ma e li nga te long avan idu chang tu hem ma lewa chon Trump le economy policy US economy policy ti mi kha beru anakan ban ngai lai to tan beru anakan ngai ding mi he kan kan hoismi ika Mang Khup Ling ti se ama kong kha ama ne tamtling le tan ban chim te la zai ruang da tu tan na hen ama theng hi konga hen beru anakawan som khati sia chon ani heminau te asina en US sa tha te en siang kai mi le US economy kong US politics kong tampi atha thai mi si cha US kong na US politics economy kong na chun tampi ro anak akan cheu kho lai akan thom kho lai ti kha karo cha khan tu dan hi kawan som nak se ama zong ne arian tampi kan laka chana ban ka pe kho hi ka ama chung zonga longlom nak tampi kan ngai ti kha awan chim ga du mi se asiang kai nak hi atu hi baya Indiana University of Indianapolis MBA Master of Business Administration akai chu ma leo se chon University of Indianapolis thiam ma hin bachelor degree in political science zong se chon business administration and management zong kha hi university thiam hin tlam tling te in arakan lim piak chang mi kha se hela tu MBA akai chu ma leo mi se asiang kai na kong kaw khachu tampi kan lutlem ta man har ati si le tamting dan ban chapte se lo asia chun masabika hi ka pu kam vanenti la mo de van au ning zong kha ka van lak lo ngai tu he si mana letin thakan ban au athat bi khanang mana du ning ana oton ning okay kai makamin chu Mang Khup Ling khis la chiman tapin don na ken mangmang ten ka mo nupi ki ngai fa pan hi ki ngai ka chu ke na hi leitak khwa se leitak zo pai kutlang ni leitak khwa ka se USC thong hi la lei ni kan gun raphan sun kan high school kha tangkoin krak thopi lei ni tiang ka kai lei ni ka vun dia in thong hi la lei ruwa khan high school chu ka vun ti pachin ni exam fai bill ke scholarship ti mi kha ma kha kerak ngawe thong hin lei ru kan bill ke scholarship kerak ngai main khan ma scholarship tin khan to nuchiman to ke University of Indianapolis khan Bachelor of Science la Bachelor of Science in khan Political Science la Business Administration and Management ka degree kerak nga chun minor khan Operations la Supply Chain Management ka minor kerak na chin ha okay just along nak tampi kan ngai sia chuna tu na siang kai nak zong chu Indiana University si ban to kon nanum nak zong chu Indiana selai chite si Indiana kanom rifabu hi ICBC chungte okay se me pi zong ni khan dai sim mana thim nak nai thua ma chang e tu zan kan ro ding mi hi ABP big media itlang tar kan thim mi economy policy kong si cha khan raklut masami pauni khan van ser khoma ramu ti kha jang fa kam banen dol du min ha si chu asia chun atu he siama kai cho ma leo chu se ko azai dang rian lei kap na ate chung khar pachom nak nupi he fa le he si be chang tika siang kai long khomo si ko ri sil chung khar pachom nak riana azai buntuk lein ha da anatlai min na tuan mi sin na tuan chi min ha am rian lei kapat ban chi mok thami rian zong he ka tuan chi operation manager in khan company krak chani kan company kha avun pio he to he dang company khan operation manager in khan ka chon liu se fiscal law okay se chati sia chom nang ma pum bak na Facebook ki zai kan tila na tarmi te video cha hiti ban tuk ten ha jong chun nang ma na profile jong e in tarmi tha ga zau tika khente Republican atan ngai mi na sina kha alang la ma he ama Donald Trump bakhi mo apum pak na tat ma si mo silawa apati lai khinda na tat mi se inna dite khapa khatna ka te ban tiat na lo jang fa teng kalom ko Donald Trump he
กรักจันตุกจูสลิมแล้วนายคันมิรัลทาซีรัลทาจนละมีบักค่ากุดงส่งมีนาซิโมคือบันทุกที่เคสคือบันทุกมินุงสิเวติกันตูโลโลเซวเลจงอบุเอลิงจิงเฮ้ยกันที่เขาติวดิโมรีฟรีบอลงช่วยนักจังอ่ะรีฟรีเชนเดียวมีโจมินิอันที่เดียวน่าจะเพลเยอร์บอลนี่ค่ะมันก็เสียตุฉันให้ตุให้โจดาวน์ชัมซงค่ะzakatกระดูดีที่เขาสลิมแล้วนี่ชิมันตัวเอง policy ตัวค่ะตามเดียวกระดูpolicy ขโมรองโจกันไทยเป็นตัวเองกุมลิชงรักจนมีสิดาวน์ทรัมป์ฮีมิทาร์สแล้วทองฮีเลให้งาคัน announce รักตัว president zoom ดิ่งไม่คันมีปีนี้ฮัชะกงลำคันรักเล็ดไล่ตัวดาวน์ทรัมป์จงให้ชิวคันนี้ races เสียบางอย่างจุกบางอย่างที่ก็โมมาอันชิมนักอาทบนักจังก็จะถึงกันจุดที่ก็ตัวillegal พวกอารับลุดมีนาที่มีนาค่ะตาชุนนักเกลชิมหังมีนาโมตัวจังตั้มเปลี่ยนเกลชิมนาจูอันทับบินหัดโมกับอันตัวไลนงมีนาแกงเมมเบอร์หัดตั้มปีอันรักลูมีกับหูติกาค่ะอันมาเจ้าชุนินคันเบียกับรักชิมีโรงอาคันเสจุลไหยอันมาพวกคำนักดิ่งจ้าวัมปังกษักเลยที่ยูเอสรักบัลลมีโมเวลจุงรำฮันนาวัมปังขันประคัดอิสักันที่ข้ารักแทงแล้วนั่นชมนี่ขบันตุกวันชิมที่ข้าขันพี่ป้าเฮอาศัยเขาเลยแล้วที่มินนักและซาลุงกันที่เขาเลยลาติโนโมฮิสเปนิกอันมาพูดนี่อันรักฟุตตักอันรักมูเวลรองเจ้าขบวนข้ากุตงอันรักมูเวลอันรักมูเวลที่ข้าขันอะไรสักมิเซียอันรักที่ตั้มปีข้าอันรักจันปีดูแล้วนั่นตัวคามาลาและไบเดนนี่เจ้าจันฟุนทลายอินค่ะทรัมป์นี่ชิมิวิอาเตะรักกินดีตัวกุตงและมินหูลกุตงอันหูติกากันมินักเสียซาลงเสียตัวจนคามาลานักมันกันจันปีเดียวจังรองจะชิมิวิอาเตะรักกินข้าวไม่มินหูลกุตงกันตัวสายดีกันตุนชมามิสากันโมรองกันตัวเอลเลดบักอินอัลฮันพอลกันเจ้าติกาอัลฮันนักขันจูน27% ให้27% more อดุเราตัวนักโม2016นักขัน27% บางนั้นรักดูเรา2020นักขัน12% รักดูเราอดุ2024จะ9% ลงนั้นดูเราที่เราคือเสียอดุตุนหาค่ะอันกระชิงเข้ามาจังสิที่เชียจนก็ไปหันนักกองมาเป็ดไล่ขันอามาปุ่มปากขาดูแทงอีทีมแทงชิลเอาเอ็นอ policy ขาเป็นปีกันนะเชียบันตินักขาเสียมลงรับนักตั้มปีกันไงแล้วกันอะไรจานที่นี่จานนี้สไลด์ละรำทางให้กันทุดเลี้ยวขันคอมเมนต์อีเบหันนักประคัตเตะขามาจงเนี่ยกงจะกระไทยบักแล้วบันที่มีเตะขันจังฟ้าเต็นนังมานี่แต่นบันไทยหามอเอาไปจามกงขันเตะจามขัดรักตัวนจังแล้วตัวจามขัดที่ตาชุนนักมุเสียจนจามขัดบันตัวจามนี่ตัวนจังดิ่งเสียแล้วมาจามขัดการหลักดิโมแครติกเนี่ยการหลักบันตัวนที่ขันมาจามเคไอพีลามอชิลาวะมารักตัวนจังมีจามค่ะเรียลอินตัวเหตุกระทำขัดต่อมาตัวนเขาดิ่งสีจังให้ที่บรรทุกเด็กค่ะจามกงเข็นนังมาเนี่ยเพียงไฟเดียวนั่นเป็นการชิมข้อมีมั้งสิจำที่จงอาทิตย์แล้วไว้ขับรถทง2016เนี่ยรังอามีกระทำขัดจังเนี่ยตัวงาชันเรียจนทำให้สังเลยลงอาทิตย์แล้วมีก็เสียconfusion เนี่ยอาทิตย์แล้วมีอามาสมัยไทยก็เชื่อคันนี้จนกายชนะจนช่วยตักดูที่เลยแล้วอันที่อามาช่วยนี่ก็ช่วยเลยที่ก็ช่วยเลยอามามีไทยโมมีมาเดียวมีนุ่งปากปัจจุบันอินฟลูเอนซ์ตัวนั่นเลยpolicy อันนู้นโคไปสู่โคดิ่งกันมีค่ะไอ้ทีมเด็กก็นั่นแหละตอนนั้นโอบามาเนี่ยโจไบเดนและคามาลาไอ้จันปีบรรทุกกันโมแรงเลยตัวนี้คือพาร์ตี้อินฟลูเอนซ์กระตัวที่นั่นแหละทำจังหวะที่เราตัวนี้สิโอเคจะเสียกันล้อมจะที่เชียร์ชัวตัวเหไม่ปี opinion poll กันจะที่การ national
label zong se se chun ama electoral kong kau zong khan se lo ban zau te ka han Trump he adir mun avan tha chin thoma ti khachu afyang ten kho se atu tiang adir mun na chun za som riat chu ama ne apung ko lai ti khachu mi pi ni kan hejum cheu chumu le ama ne khan dan hung se lo zu adram pi zu dram chung mi di lak level ai chung pum pi huap khajbum ko se zu dram chung mi kan ma chin mi pol he pe tai hin te Trump avan chu Trump ne president avan tuan thong in zaital achiat nak la in mo silo athat nak la in mo zaital avan e thlang ding mi el mo ma nang ma na hero kho to ka okay thatu atu tiang ni pol antu mi mo kan zau tika khin 2016 a khan atuni tianga hi Hillary ni 5 pun rakte chun Joe Biden ve number pol himo swing state to 7 state kan zau tun mi ka se Hillary ni 16 a khan 5% rakte Joe Biden khan 4% rakte 2020 election a khan mo atu hi chu Trump ni 1.1% in tai chang hi pozong he Republican leidiu ki disadvantage ang hagan tila cho poll ki Republican cha an tu mi ki atlum diu lang mang itin zau tiga Hillary ni 5% rak ko min ha kha pola atata ka chun Trump ni rak angko sumo chung Joe Biden zong ni 4% rak tai makachu zaitlubinda 2020 election na nokti ki chukan thei ko emo mi pini an chida an firmi se bang ya kase ki conspiracy theory khatam pi rakom atutan hi chu Trump ni 1% of antai tika hin atata ga hin tamlak ten atai te ko le tika kazum mi kase a number chu ku chimelo nine Trump cha hin lam changai o itin kati tika Trump vote atim tu na kha kan dai thlang te nak sim lo atutan hi chu Trump ni chimton man to gain too big to rig te mo fear ngam loading in vote kan thakhaw hi chu vote pakhat pan hi kan fear chan apoi lo te ban tu kha an tu ngam loading in khin atam tak tan kan Trump kha kan vote kha haw kan vote rum haw chun Trump hi vun kai se lo lai mi cha ka u tha ga te atu kan dau thlen na kum chumo dau thlen na kan tu choma kum thum kan kal change tangka jong kha kan thomi ka zolo atlom chin cha tlom tak tak hi cha kan ro kap na la headset ron tu hi police rongo the city kan chun Joe Biden le Kamala an ronga khan economy US economy an ma ku tangba economy tam tu ka rock ren lay off mi an tamning la company shutdown mi an tamning kemalila ka company rak shutdown jumo khaban tu company shutdown mi la lay off mi kan rak tam tu around an policy ka business kap lay policy ka focus lon ka dang lay tu ka an focus du tika business po ka US an jam tak di kan tikaw lai khatin ren kan ngai lo pakhat apan hi naga kan ngai mana kha nazi manan ting telo overtime hi tun kan du jong kan tun khau telo kan tu ka se Trump vun kai chan se lo ren atam lai atam ding chu tlompal kun chim te lai mo ato nabia hawabi community ka lai no tax on tips to me shun kha urap to atu kan lai min ha Indiana police lebang chu company ni te khan mi an lay off na tiga ren ngai te lawe Uber sia DoorDash sia chun Lyft mo kha moto kha he chatian mong an mong ni base pay nak in khin tips and payment ha ki tam de ton chana chun ma ti khan si zar khada thongkhat la tlompal na khan huleng mang company chun mi na man tam yon hu kapul kha 60% deng mang kha tips and rami ka se kha tips tu lo se an humi thongkhla tlompal na kha tips kha tax and vun pek tiga tlompal longa changchan chumo kumdi church and fa tika khan atu chu Trump ovun ka ya chun tips kan humi velte kha kan mata si chang lai
อีตำดูค่ะกันกุดพันจังไหลคู่เลยจงตำดูกันกุดคู่จังหาไหลเราเช่นนักจงตำดูตั้งกันโถไหลเป็นหินักา no tax on overtime ตัวเรื่อย hourly จ้าอัดชัดคนนิ่งเจอแค่ hourly กรอกจนแทงเราsalary เดือนก็จนจาโมนั่น company hourly จนมีหาจ้าอี policy อัดชัดคนนิ่งเจอก็ตาชุนนักนี่คัดเตอันจนมีหาคิงกันชุนคัดกันชุนคัดไปเจอจากคันนี้คัดเต overtime จนคันจน a paycheck ที่ท้องหิดังพันแค่เก็บหนังมันแต่ตำเดียวทอารมณ์จะ overtime บางคันตำหลักเตะกับตั้งการรักษาซูมาคือเสียตัวทรัมป์ over ใกล้ overtime มา tax อัลลักโลบางคันจนเจ็ดลุงด่ากันกุชงอ่ะกันแบ่งชงอ่ะมั่วตั้งก็ overtime กันหุ่มมีเวทีกับคนจังไรคนหัวคู่เลยจงอ่ะไล่จังเลยจงอ่ะเที่ยวตำปีกันตัวเข้าไรตัวหานักตำปีกันตองจมูกรอยตัวมีเหตุเรามีเหเที่ยวมันอัฟฟักชินอันหาชินหนักอันไงล่ะขบวนก็ตำปีเจ้าดิ้งกันไงทรัมป์ over ใกล้tips และ overtime มี tax อันหลักฮาโลดิ้งกันนึกสินอภันหาดิ้งเจ็ดลูกนั่นด่ากันสินอภันไหลคู่เลยกันกุดคนนั้นดิค่ะก็มีทำตัววันจุนนี่เว้ย I'm very excited คือสิการเราเชื่อทุกทรัมป์ไกดิ้งนี่ไล่มีการชาตุกรองจะไล่มีจุดที่กันนู้นกันไปจุด salary นักดิ้งเอาเรียนตำเดียวชั่วโมงhourly ตัวจุดovertime จนกันดูจังอ่ะเรียนแล้วกันจนกันแล้วทรัมป์วุ่นใกล้กันจนเรียนฉันไล่ใจลักเตดูจะ overtime กันจนไล่ก็ใจลักเตดูตกอินคู่เลยกันจะคงนั่นแหละนะคะฮี policy เป็นฮีค่ะอาจจะคุณนักปฐุมนักอันไหน policy ท่าloan car loan motor กันจะ loan กันจะมี interest ค่ะ tax deductible ก็ตัวอะไรเต้interest กัน pay มีตั้งค่ะterritory ตัวนี้จนทำกันเท่าไร territory นักกินstandard ที่มีและ itemized ที่มีก็มี standard นักกันจนอาวุธอิทธิทุกเล่มเลยแล้วนั่น itemized กันตัวกันจนก็พอinterest กัน pay มีบอกค่ะ itemized กันตัวกันจนไปกัน claim เข้าทันทีมันก็เสียเจ็ดลูกนั่นด่าหินหับปฐุมชุ่มขี้ไล่มีจากว่าท้ายชอบมาขายหาดิ้งที่เจ้าไล่มีกันอารมณ์บิ๊กดิ้งไล่มีกันสิออกสิเขาเดียกรู้มีเสียแล้วทำอะไรเสียจนไล่มีจะชัดหนักวันนุ่มโคดิ้งมีค่ะทำใน policy วันทัดมีชุงคันเชียบคัดวันกันรอบมีค่ะเสียโอเคมาค่ะชัดหนักเลยกำคันวันชิมีค่ะเสียเลยคัดเลยกำมาชัดเราเด็กหนักเลยแต่ไปนรกมีมาชิมดิ้งในวันไงเอลมาแต่ชุนนักทำไก่เสียจะบันตุกเลยชุนที่ละจังเขาให้ที่บันตุกเสียเขาให้ที่บันตุกnegative view เดียวอินบันชิมนดูมีเขียวทรัมป์วุ่นไกลหินจนอันนี้เจ้าsupposed ตมาเสียโมแต่ชุนนักtax ตัว tariff กันที่ต้นมีมาเปิดกับวันชิมก็เลย tariff รำดังรักรามีปอลค่ากับปอลค่าtax ค่ารำดังใน US ที่รักจงปอลค่ามากับ tax ค่าตำดูหลักจังนั่นเลยตรงมิชลคันนี้จนฮีอัลลักจนจู่ที่มันอะไรเลย sales tax อะไรเลยที่มันตัวค่าตำเปลี่ยนชิมก็นั่นทรัมป์นี่ชิมดูนักตักค่า USAที่ชกมีมู US ชกดิ้งสิก็มี US ชกก็มีรำดังมีนี่อันรักจูชันมีปวดข้ามาตุข้าตำยุ tax อันหลักดิ้งก็สิ tariff มูเชียดิ้งก็สิใจพูดตัวอะไรที่เขาจู่คือจงก็ไทยเข้าวิริแล้วมาจงข้าไทยเข้าวิริแล้วอารมณ์จะฮิปโปจู่ step by step มันมูประคันก็จะแค่มีสิใจพูดตัวอะไรที่ตัวเขาจู่คือจงก็ชุดไงวิโก้ใจพูดใจทีรีพูดมันใจ product พูดทรัมป์มี tax อันหลักที่เลยที่พูดเขาจู่นั่นตัวเตียงเห็นจนมา tariff เชียนักท้องนี่คันรำดังปูนี่คันอันที่หุ่นนี่ประคัดอันตัวเขาเหมือนเขานั่น USA อิหร่านง่ายก็จะงำอะไรก็จุ่มเราแล้วตัว China สงค่ะ tariff ตั้งปีรักแบกรักหลักChinaนี่
le rule of tim vela ani zum chemame China ni sum khan khan ko sumo khaban to se US e sipozi US sipozi to khong ngai lo ko company polen chal lo okay se selo ti sia chon atu he ma economy policy te tak a khan kan ban lut lem ri lo em economic policy te tak kan ban lu han deu te a khan president ai chu min ha ni hin slogan haiti bantu ma chon manifesto haiti bantu yetam pi khe au pi mi policy an nei chion ha lama a hin president ai chu min ha cha hin president atwan mi cha te ko si lo jun ram pi pakhat chawza pakhat effect te in thong ten adir kho na khading cha hin economy policy he jai kluk en da be pi si ti mi te kha nang ma ne na hu ning kha van kan ro masalo ma nu achun somni te jatin da tu tan hetling selo jatin da rampi economy hi akal pi lai policy jin bentuk da ngai ti mi kha tam ting da on kam ban lu hot han de lai si sa an slogan Trump selo make America great again small mega antila Kamala khachu a new way forward because lam tharkan kalai because go zai bantu lam tharkan kalai because ka thai ve lo amazon ne thai lai lo arong so the president ding a hen already lo martin khan ke Kamala arali a campaign to nam hun ke vazau lo zai bantu policy da kan ramcha athami ka tu lai timi na gen ke freedom abortion ke tamdeu ching lai Trump rally na nga kan chon chu kan tu lai ta chuna immigration mo tax kong mo tariff kong mo zinan chu na kong mo tampi policy chim na thai lai nan Kamala na nga kan chon ka thum bia chim selo akali na khachu Trump ma tla jang lai Trump chu ti nung mi sia ta a policy nga ngai ke ngai lo Kamala khachu vai khat leo Trump policy rak copy sul la to chim de lo he no checks on tips kha Nevada Kamala ni voi khate rak chim sul la mi pi ni Trump ta na fear and la to he chim na thai te la chim bo te la ngam te la arong the policy mi ki ngai lo ama policy sang bi cho abortion du to abortion kan to la te kas ka ma de ko se chun la vote chok nak cha student loan forgiveness mo hate ban to chun black men la Latino men po business loan forgiveness mo ta chunaga 20,000 forgiveness kan ton halatia khapol kha chawza ni tangka an primi chungin the kongai thim khatim ha cho vote chok nak cha mo khapol kha tampi kha chawza ni revenue hu nak cha policy ngai chung lawin chawza long ni tampi tangkan print kan chon atu dim hu na zo de lai chawza ni revenue ngai na din cha chung good policy bang ngai ha amma policy ni khan an spend ha ding mo tangka ding ha ding kha an ru than lang mang kha ha Kamala chu khaban the policy ngai lo Trump to he chu ta chun naga economy ka chat dar la ti achan nak ding chu case mo tampi drill baby drill ti mi kan thai peng la cheu khan ni ja US chu tambi chu mi pes ko chu ante to case kan han mi po ke mo US chu tambi chu mi chu sko 9 hin nagin alla tamni chu ko mi ram se atu US kan zauti ga achok mi nagin case kan han mi he tam de mi khada ma ronga chun hi tutiang hi case tampi chu kan te ko na ten case man ta kha velo ta atlak lo na ke se Trump of kaya chun atu case mo allet bagin khan acho chan halai case of cho khan chun adang ram pol mo supply to khau chang halai atu Ukraine Russia ronga he case tam lakte he an her cho suppose ka stop chamo hi ral ronga hin ka se case ta chuna ga Trump ni case ka cho lai de tampi cho lai avun cho lai ram dam pol jong supply tampi to khau halai US jong ka tam laktem hana kon ngai lai matika case mat avun tuma khan chun ta chuna ga India na in Texas car lamkal nak truck pakhat company truck pakhat ni atua zanga an di ton mi kha zan hi long di chang lai Trump kai khan chun
izan zan hi songa na haidin ha salo ve zan hi songa alhain an charge pon mi truck driver ni company alhain a charge pon mi kha to to charge tin ha le katika company po ni tilman thum nak chan cha khan ngai ve lai ka po ka se to ke se ab pi because ko ab pi big dia da po zon cho vun ka hal retailer tam do kan vun ro consumer laiจะเสร็จแล้ววัยคันกันอะไรค่ะวัยRepublican ไล่อดีตบักมีเมดีย Fox News นี่ตัวกำลังค่ะอินเทอร์วิวตัวขโมมาอินเทอร์วิวคันมาอินเทอร์วิวคันสิเขาโรดากติกไอปัลสุอินเทอร์วิวดังอ่ะดักสิกำลังนี่คันขันจำบลหมดที่มีขันหัลถ้ากจำบลนี่ขัดเอาไว้ขัดเกกจำเป็นจนอาจารย์ชาติจนขัดเอาไว้ที่เต้นหากจำที่จะจำนักกองเขาขาตรงปลเตขาอาชิมมีขาวัยมุขโคเสียมาติกากำลังให้คริฟ้าชุงขาคริฟ้าทางง่ายๆสิเขาทำมาติกากาบัชิมีจนเตะขันจนบันรัวโคก็เสียฉะนั้นขัดได้กำมาจนabortion เต้นนาวถาเต้นหาจนtransgender เต้นหาให้ตีบันทึกพูนขาไบเบิลให้ไอ้กัลมี policy ปมมีขาตั้มปีฟอนที่กะขันครัวหาง่ายๆสิจุดจ้าจนนางมาพุ่มปากันแต่ใจทุกเตียงได้มากำลัง Harris family และมาเบียกนักกองคริฟ้าบุกองอาจุนักกองเฮได้ทุกเตียงได้ว่านัดให้คนหนึ่งสิมาค่ะตำปัลเตนวันเฟียงเดี๋ยวนักกันเชื่อมของเขาสิเสมาชิมีค่ะนายบิ๊กเซียนทนหัวละกันสิรู้กันเต้ก็สิก็วันนี้เป็นจ่าสลายถ้ากระจำแบบเต้กระเทยแล้วอาจำหาแล้วเด็กจิสุมินมันอาชิมเรามินหากระเจ้าเอาสินะเดี๋ยวจำไม่ได้กระเทยเวลาโมประคับปานอาราลียจิสุจะบอยสิวันเต้น้องนักนับบักกะเต้ก็อันหัวฟิลฟินังตัวฉันก็ข้าชมอาจารย์มีเสียมารงจนขามาลาเนทอลมีเสียอันที่จมูกอาศิมฮันน่ะจิสุจะบอยสิที่อติก็มีก็เจ้าทอลจะหอมให้โมdifferent opinion โม US democracy รำเสีย different opinion จงก็จะอาจารย์ทันเบก็แล้วจะรงอาจจะทอลน้ำโมจิสุมินจิสุจะบอยสิที่อันวันชิมเมนุ่มนานาปะดังสมัวสมัวเดียวมีชมอาราลีเอฟกันแล้วไอ้ที่ก็เจ้าขบันตุจิสุมินฮันชิมอาเซียอุ่นฮัลโหลมีข้าวกระจำที่ก็เจ้ามีปีจงเจตินันรัวเวงฮามงก็เจ้าเอาสินะดัจำหัดที่ตั้งที่กระโดดไงเต้โอเคถ้าจำที่มีก็จะจำที่มีก็จะนางวันนักศึกษาพอนักศึกษาวันซุ่มเราข้าศึกเอาอามาเบลเตจ้าจำจังประจำเขาน่าจำหนักเบลตัวเขาเคยกันได้สิทธิจงเขาเจ้าหนังเซลล์มั่งและอามา family กองเก่าดังอ่ะเห็นแต่ใจทุกเตียงได้วันไทยชับมีนะวันไงเอลมาจะบรรทุกบรรทุกอาศัยที่บรรทุกอังหักเช็ดเรียกว่าครีฟ้าชะโมให้ที่บรรทุกตัวเห็นแต่ใบใจกันทีละปุ่มน่ะแต่ปุ่มบอลโมให้ที่บรรทุกเชื่อคนนี้กันจนครีฟ้ารักษาเขาตัวเตียงจงปุ่มจงปุ่มเขาที่นักขาชิมมีขนมปะตัวนี้มันจะเชื่อใจขนาดวันพรุ่งนี้สินะรู้นิ่งสิขมาลาฮีอันนู้นละป้าฮีมีเมนละวันเสอันนู้นฮีด็อกเตอร์ประคัดเสจนอาป้าจงฮีprofessor ประคัดโมมาคัดเสมีเมนละวันเสอามาจงฮี law degree California คัน law degree งามีคัดเสเวa career built ฮีกันวุ่นเจ้าติกาเจตินดาฮิตตายหินอากายโคอารันเจลุงเจรงาดาฮิตลุกรันินa career a kai ko tibel te ka chu research ka tu ngai te an chim na thei ba ka lai atu khamala an hu yi peng tu he Willie Brown an timi pa khan thei kan thei ha din mi ani kha khamala kum ko sia Willie Brown kha kum som rok si cha Willie Brown chu San Francisco city mayor pakhat raksi chunla California Assembly akin speaker siri tiga khamala ni khan khapa kha toklo kumkul ko minong ni kumsong ruk pa kha dai ko so kumthum kumli pi ani dai mana khan ma speaker rak silew ko si ma Willie Brown tarpa
speaker pani khan Kamala kha hun hi promotion rak tua ketika California chuna thai ban to democratic an thon tu na ka se Willie Brown ni San Francisco mayor chun house speaker asmi ko powerful ta ka se amani recommend to mi pa ko chan kai thloma ko tika Kamala jangkha ama he khan anra bi du cha khan tampi kha arin kha kai ka rak rang ni manu kan chun US an chimmi na thai pa ka ton ko lai it's not about what you know it's about who you know that is say zaidana thai timi na gen ahodana thai tikha pi de wen ton mi ka se ama uli brown ni khan ha chatia promote to mi ka se an dai ti lo nu mana khan ato Kamala Sinai California Attorney General Director mi po ka uli brown ni tam la te influence to mi na ka se man kan avun kai formala Sinai tiang phan US President Zongkha Vunizuam Vela Iowa caucus avoid khat nang big primary and to na caucus Iowa caucus man ka phan lo chu arong chu khaban to San Francisco neya tiang hun ha tiang khan chu mi pi ni hlalhan ang rak to khawlo 9 US President avun izum tika khan chu national media di khan hlalhan ang to chang Kamala kongka katika hlalhan avun to national media din hlalhan avun to chemame Willie Brown ve relationship po Willie Brown is at Lewinda arak bom timan to ka vun thai tika mi pin an report lo marong khan Iowa caucus man phan man lawin khan ve drop to chan na kasi ye Joe Biden ni avun jang fala avun choi chan mi kas ka chati sia chun mai prom rak tu kan ti ko la chete ma rak dat mi Uli Brown kha ma ke andak edai lewa khan andak I war lewa khan de ama Uli Brown kha vai ma se akum jong chu pa chang e family he nupi he thate in rakum chang mi skola chu au khapa kha nupi angai kau nupi rak ngai na ten kha hun khadan ang chilo divorce nga ka silo legally married na ten khan separated in kan om pandang dang om inai puning ten kan chun he was still legally married to say puning ten an being married because ka Kamala na dai chung khan zetika da divorce finalized and mo tikacho anjul tilo la kan thai velo and dai chung khan chun nupi rangai divorce silo adang ten an so mi ka se okay se la chiti sia chun tu kha Kamala har up ma pumpak kong ka khatam palte kan ban pel ta e silse Trump he chu kan thai pa ko I vaya tompal che te zapi za som ko chu Trump tom biele asining chu kan ban thai pa di ot ko chang cha khan tampi kan ban kal ti la ama belte chu ani he atu hita chun na kha Krifasin na adir kam ti chu hopo ni kan thai e kan hu mi se ama ba chim nak zonga tam pialang ama hita renga zai bantuk krifa zong cha phun kha kanum me zai bantuk krifa da si zai bantuk chada da aipum aiti bantuk le kan ma bantuken he krifa tak kha asemo asilawa alyang lain krifa adir kam tu so ma se kan ma bantuk krifa tak kha asemo selo ti mi te kha na thai min ham sia chun wan kan throm kholo kan lom ko ha ani he krifa chu se ka we an chimna kan Catholic la Protestant mo atomi dio ke se Catholic zongka si thulo Protestant zongka si thulo kala bu mi ke se krifa se thai bantugen ani he mirum rak se business tama rak se biagin zongcha pan man lo chon tambim college mo he ka zonga Sunday rin chon mi chu biagin kan pan lo mi tamai chu ma ke se 9 Trump he pastor silo mi pi kan theding amo mirum pakhat rak se alhana chon he politic he kalutlati kha arak rut ballo oprasin tu kan chon ram hi ka zo lai achene chat baklo tin holong kalutela te ma chimi kha alhani kumsum thung rak lun changmi akhan rak chimi ka se atwa ram avun zo we arok tu chang ti thai ronga khan avun lun mi ka se president rak chon lewa president rak chuan athogin khan krifa biak na ko khamo
dirkam kadu ve ni kha e khamala tu kha chu adirkam lo cham tu kha chu adirkam deu e hauda na thimna ti slo atua pinung pin hi long kan ngain ha chamo e cham apian thar lo kha chu ama nor ka physical slo pathin no sco slan mala pathin e an pe tlen ka se hauda krifa value ngai deu tikha fekan zo deu din ka si ro tia ka ro e khamala kha chu krifa value kha chu angai lo cham tu he krifa le kap deun khan ka mi ka se case se lo se chu ti sia chon economy la ya khan ka palban lu tu si lo US economy he zegan tela US ram chalong silom volai chong pumpi economy tiangen influence avatu tu sitika hen US economy he a pi ngai ti oponi khan ro le mu kha se chu cha chun US economy he kharo harngai semi chu Trump arak ton lewa khan US economy khatam pi akai le Obama rak ton lewa khan azor tok chumu Trump na ban chan te katam pi kai atu dinam ban ton than te kai US economy tam pi tum than le Trump na ban ton se lo akai la ti kana ru chan chiawe akai la ma kai lo tu chu ni chan ne liberal te se lo chutika zai rong dam hi policy atha ko mi pakhata chun naka chawza masa chawza rak tlai tu ni policy tha te an kalpi raman than chautar si akhan chun mak policy kha chawza avan pe tlai avan tuan than tu ni he tha ten ma kha pe tlai ten man ok atha ko ma je rong kha an phan du halo ti khe lai mi lai khal tuak na kan azapi zaran tuak na kan he ro ngai chiawe amaka sitika Trump US economy policy he nang ma nam hu ne tu tompal na ban chimmi pina khan azai ban tuk te tha da abapi nc ti mi kha lom ban kan thom ri lo chu na ban chimmi he pe ban pe tlai chun adang dang ten ha hal chabok mi sile kampan hal than te lai se Trump hi chu sipozi economic in degree rak ngami simo sipozi mi chu arak ngai tak arak ngai cha khan ta chunaga 2017 khan tax cut and jobs act mi kha tax mo ta chun tax kong he pelan khan upidi rak chumi kong ma ni khan zai pol to ti khan chon to company pol ke tax bracket khatlum pa thum deun ha avun thum deun ha te ga US khan company pol khan ongni ren ka tampian chua chon case mo ta chunaga to motor da si kan ron min ha ka tampi rak chori ai khatin avun to ti ga arak thai inflation ka kan vun zau tiga cham chana khan 1.9 long inflation rak se bok lagin mo etu kamala la Biden a hen 4.9 aphan inflation ti me cho kan non kan pa cha thilman akai mi la tumi mo ma anta na ka se cham ro bang lo khaban tu ani cho pro jobs pro company pro workers ka se tiga company po zon khan rak zoom US on rak chu taklo chon ren jong kharak tam case man jong kharak nen rak niam mo case tam kharak chu rong khan atu khamala la Biden hi chu zaidan zoom ti khan chon ani chu case tam pi chon dulo Trump ni permit case chunak case chonak drill to nak permit rangami tam pi kha pezu ti lawin khan permit ba khan tha mun ma khan zur zet ke energy US tampi cho khong hading mi to kha an rak tha midang to khamo an ma to khan rak zur lungwa kes product kha an rak pe zu te lo cham kha rak pe chanslo atuan kes man he fangkhan man phan ha ma ti tang ki tam lakte kha chu lai rong cho permit rangami velte kha cho chimam ha lai le to he chei lakte kes kan nei la cho Kamala Biden vun kain khan kha permit velte kha an ro chan de chun atu Keystone pipeline tin khana thai paton ko lai Keystone pipeline he Canada in US case rak lut gadin ka se hini hin kum khada ni khada ting riat lengmang case chu gadin ka se khapol kha Canada in US rak lu ding cha khan
atu North Dakota ti ban to Nebraska Montana tu kha supply rak tu ha ding ka se I Joe Biden of kind kan kha ba kha day one baga ni khan ni baga chamni arak on mi kha arak phi na arak phi hai zai tu ati khan zai tu chantia atu Nord Stream 2 pipeline to me Germany la Russia ka lagi case mi Germany ni Russia supply to din case tu ka chamni arak phi hai Biden ni ka rak on na Joe Biden Kamala he environmentalist kantimi mo atu machua pongkam na dot lai thingkung na dot lai bangi tia achim tu na ni khan antlei mi kase ma ronga khan USA kes tampi chu na khunjing ngai kauna tin khan rak chu do lom khan khan rak tha le mong hai zai da kan to chan ani Kamala la Biden an policy chu tu electric motor kha ma kha zapi ni handian du rong chu emission carbon emission mo tu air pollution na ka atlumter de onte nine American minung kha kan ready mo ti kan ready rilo kan zapi ten electric vehicle electric motor ngai din kan ready rilo nan ka pol ka tu ban anvun push chem mamme US akhan guest pan chudu ti laun khan ram dang tu ni kan chua ta chun naga rol kan ai ko kan ai ko US a role an zulo kan chon ram dang kan chok chang chumo kan chon kan thi ko la chu makase US a kan chu du lawin khan atu Venezuela achi hu ta takmi communist Maduro anai kan election akan both of theory kai thami Maduro sintu akan chatia gas anvat cho raw material mo gas vali an chol chang ka den an rak pudi kapul kha ramdang sintu ni khan an chok US akan an ten adang gas an chua cha adang gasoline petroleum tu bandu khan an vun chua kapul kha US ni khan ang atok mi kasi nan ramdang tu avachok Iran avachok Russia avachok Saudi Arabia avachok US achun chodulo katiga an mapol ni kes an chomi khi athiang moti khan chun athiang lo US kes an chomi hi zetlung ne thim di khan chun khaviate village chun kes an chomi US athiang mi hi 46% kha US chomi ka thiang deu ti se 46% bagin khin an thianter deu ka Russia tu ni khan tampi kes cho chang Venezuela tu ni khan kes tampi cho chang Iran tu ni kes tampi cho chang ka US ni kan va chok na cho kan va chok na kapol kha an mi pi kha kes an chon na kan ren tampian ngai US kes kan cholo te da ren kan ngai te lo a cho tu long kan si thil cho tu kan si lo kapol an policy ni khan tam lakte US economy he ro US a cho ko mi ren tampi ape ha ding ka phi riam mangin ram danga va chok tiga chok nang mana bei tampi di a chok ha runga ram dang tang kan ngai chun rin kan ngai ram dang minu na mo nan US ka po kan ngai tilo kavun peria chun atu Iran ki zawlo nuclear power avun ngai deng chang at tlumpa 99% kha bei atang tiang phan chang 1% lang khatang chang Iran zong hi Trump umlewa khan chun GDP kan timo to domestic product to GDP kan antanak rami tangka chuak antanak kasi Trump umlewa khan Iran hi 239 billion long rangai 9 atwa chun thonghila kulalia khan chun 401 million ngai chang US ni rumter kon ha chu US ni thil va chok na mi pi ka rin an ngai kan han a how chim chim mo kes kha rin kal nak cha kan han how chim chim chu US choti lawin kan ram dang sin to va chok chang khaban tu te gas policy energy policy acha ve kan hun pe ro khan to US economy looking a rock ni kasi si che ti sia chun US economic na ban ti ban to khan ama azu atram cha long han silo khan ram dang phe pe tlai nak zonga khan arak be pi ngai mi se US economy he te US ne valai chung pum pia a global level in ke leader asinak silo global level in
pa pakhat asinak te roi tu pakhat asinak he economic policy ni hin anhor suang khau ngama nor son to to economy of US ni economy that of ngai akhan chon ramdam bek a hip tin ha to teluk zong ka hip Russia zong ka hip chamum leo khan economic an rakha to be teluk zong rak chong ngam lo Russia zong tangka rang ngai tuk lo Iran labang cho an thi den nuclear tu nam han tangka ngai ti lo khlu bagin khan rak me ta chun naga ato Nord Stream 2 pipeline ka timi Germany la Russia gas Germany ni Russia pek nak mo pipeline te ka Germany ka company Nord Stream pipeline ka sanction rak to chu rak to rong ka lungo gas ba kan to kholo ka an to kholo ti ka khan Russia ni tang ka tampi rang nei lo atu chu chobanin avun on pek nai ka Russia khan gas ka tiluanin luang chang tangka tampian ngai gas tampian ngai ka runga khan atu tiang he hatchati Ukraine kha anbun chut khona ka so ho dubum na khalawin mo e US to chu gas kan solo tampi kan so khau tilo cha tangka long kha Ukraine tampi kan pege atu kan peng me di lag in he 175 billion kan pek chang na chu nizanti ne khan Joe Biden ne 20 million loan choi hoina jeti kan chamcha han thele thai hoila it can say Russia zong ni US ka upat khau telo telu zong ni upat khau telo arong chu economy akhan an kan tai chang telu zong ni kan tai chang atu US ni kan tai na chu ra kap tha chang long se chang economy he national security sa shim shim ha bi si jati sia chon atin vankal tari usilot atu he Trump ni khan arak chimpa lamang mi chu Trump ni khan rak chimpa lamang mi chu baya president ka sia chon White House kalu baken bekam na ka to bakan Russia la Ukraine ral chu swimlam kulali chunga kadai tar kho lai heti bentuk ten ha arak chim mi te kha rakom le atu he kan thai bentuk kan Israel le jong chu khan se pun ki pa vlei chung hun ki phem boy nak la khate bai nak kha me chun thina phangai mi pakhat chu atu Biden chan lewa hen Biden chana hen tuluk ni hen Taiwan kha atu te ham o ti kha rak zau ngai se la atu tiang chu aventuri la sanan kan hlai rong kha Taiwan kyang ka pa training ral dau ten an chong ti ban tu ten na phun tam pi mu kho se ma vel te hi te Trump ni president van tuan se lo achim ning ban tu ta khan valai chunga hen ati ban tu khan dai na khe asar siam kho takamo achim mi kha nang ta na zum mo ti bi te kha kamal hal from togi ka chimban to kan cham hi mi thar se lo ngo kumli chung president rak chuni kumli rak chun lewa ral khan rakum lo Obama ne ISIS chia takla Trump ni zarnga baga vei alhok di kong hakmo ISIS matlab vale chung ram ki chang mi vale chung ni anti bak mi Obama ne Trump ka raw tak mi zarnga baga vei tha di kong ha Russia zong ni Ukraine alu hongam lo Obama chana khan Russia ni Ukraine ka Crimea antimi ka rak lu ho kamo zetlugun na Russia le US ka lak mana ran rak thau dang kha rak boy Trump lewa Russia ahoram han atulo teluk zong ni Taiwan kan non rak pe ngam lo Hamas zong ni Israel rak tu ngam lo Iran zong ni Israel atuk ngam lo an rak ti di kumli chunga ral pakhat min rap lo atu Kamala ala Biden avun ka le changa ten zetlugun da merang ni incompetent and din hai mo zetlugun da mider thazang ngai lo mi ru na ngai lo men city kha ramdang Putin la Xi Jinping te bantun avun huna tiga atu avun learning zain da thok dia chun Afghanistan ni withdrawn ko mi kha kapur ka Trump ni chun ka Taliban sinan bekam na to mi chu ka US hi Afghanistan kan choklai seman slo hi natin lo chun kanum pen ko lai thi
election ka vun election din kan Joe Biden vun kai kapul ka arak Taliban ni Trump ni checklist at pek tak mi ka Taliban ni lung an rak tim tilo an rak chuat tak ni chuat tak ding chai qualification to mi ka Joe Biden zem zo tilo in kan direct in avun pun hatika avun lang hatika service member minung pulal hai thumun thi kha atua avun thi khabantu Russian avun hu tika US zem man siloti tlompal baga Ukraine lu ho so Chinese zong ne telu Xi Jinping zong ne to he Taiwan na ha cha ha choma election yang ha election man ha solo thailo se Trump ni timi cho sulong sela Hamas zong ne zolo October 7 Israel ba khavun thut ko chumo ra Iran zong ne Israel khavun thut ri ko cho rocket zin hi lang avun thut ni avun kami kha Trump lo ka mo nai sai la to Trump ne nangai mede convention ni chimi te ka kur to atimi cho evale chungi US atlai mi pol US minung thongin atlak mi pol hostage and demorang ne khapo kha president biakam nakatul hanbaga US phantar diuti biakam nakatul hani US an phanlo kan chon nan chaila diko chimnu na cho Hamas pol kha atutiang US me pi tampi Hamas kan tlerin ha cho maka chimnu chamni chon bekam nakatul hanhana election ko unla chang ka te bekam nakatul hanhana US an rak phanlo chon bekam nakatul chang nan chaila ti a chut kong hala Ronald Reagan zone khan Iran ni an rak claim po kha election ni baga inauguration bekam nakatul lewa khan US hostile viote US nan claim viote rak thlan hau tila an rak thako chu ke khasi tu jong chu chamni achimmi bantukin election bekam nakatul hanna US an phanlo kan chon you pay big price to be kha nan liam lai tiko to ka lai Ukraine la Russia zong kha to ju Ukraine hi dai nak to ding already changante achai tuk ve chang chu to chu tar la ngak chit pol zong kha Russia to ga ane tho chu ma chang an ba tuk ve chang city hlani min thang city le khulpi via te an chimli chang minung le tam tu thi chang Russia zong ne nai khan an chimi chu Trump ni dai nak peace deal mo karak chopi le timi he zai da silatia kan sawi sangai te Putin zong ni an sawi sangai Trump ni achimi po he si chuti sia chun Trump aban kaya chun valai chung ram khel thiran valai chung bawruak chu zai mazat chu thlan na kum rim la ti kha na ban zu mi chu proof chong kha zai mazat na ban to ila tampi fian na kum tholai tia ka zum chuti sia chun ten ban ro tu se lo ama tham rim he na ti ban thum ral tha se achim ning an atu bak mi jong se phone khatlaya chun ki arian tuan ning he ralboy commander bantuk na ke alau nan chu a har nak zon jong tam pium ve rom kan salai mo let hi che khadu chun thaban kai sela alung put la abachim la arian tuan ning he akan boy tar di ko la lo mo ke atuna kan dir mu ni achia chichin ko kha lo mo ti khong kha arot mi kha tampi khan vela ema kong kawa khan te zetin da man tu kon arot mi kha ma ban tu kon na kha zetin da ale na van du kha zetin da le tim na si Trump avun kaya chun chu tu la ya kan boi di la ante kumdi chung we ho sa rakum zai US ong boi na rakum lawi valai zong boi na rakum law ka chu an hai chim so dia se talking point ante mo an ma pol Trump rem lo tu pol ni talking point chan man mi kes ka an bim han nak chan man mi kes ka we an bachim nak chan man mi kes ka chun ato Democratic pol ni ki Republican President azomi po Nixon thawin khan chang Nixon Ronald Reagan Bush chun Mitt Romney la Paul Ryan de ban thungmo Trump tiang anzapit and Hitler ten out in hanzaten
ramcha tinung an se Hitler an sia abachim bangia ante atuzong he khapo an sim chanchang cham chu Hitler silaya tu chum tu lai ante we house rak mi dai tenu election sungi achok takam ha sanda chu pio khos ko sanda US constitution mo first amendment umbak mi kase the right to assembly to kase protest to ko se chon free speech mo mak angai khab bantu atu mi kha chua tak du lo ante nen January khai Joe Biden ni bekam nak tu la changa chok tak chok tu sta rakap ahodam han rakam han lai chu tu la ante rak mang na lo chu January 6 pan kha mata tai khan rak ding ka selo Nancy Pelosi ka speaker rak si Shamni khan achu ching ten khan khan kan te in kha atu hi minung antam lai cha US National Guard thongha kachia lai te Nancy Pelosi ni lunga du lo Washington DC atu district mo Wales unage mayor no ma jong kha Shamni chim adrak du velo Nancy Pelosi afanuni khan documentary to mechanism hu ga lai atimi malewa khan Nancy Pelosi ka biya ha Nancy Pelosi ne le mi chu January 6 e thior rak samika ke marong se te media ni lunga lam ter dolo an phedi arong chu Trump ni jingka te in kha minung an tam lai cha sandapia me kha sandapia chu bolung chim handa a chendo min ha chu thilana tu chu mo chudan an che chu mo ke se kha sandapia anum lai cha mi tha jong anum kho mi che jong anum kho cha national guard thong ra kan pek lai te rak Nancy Pelosi ni rak dulo chu kharunga kha ahom han kha capital pilik lo ni kan chain halo chu marunga kha security tha andrak nei lo runga ma tai kan thil rak chang ni ka se ram tawin Nancy Pelosi ni national guard thong ra kha rak le khan ko slo khadim kan dia le lo okay second alom le video clip te kha nang mani khan chu ding play ding na timi te khate nang mane navan play te ti kha van ka chim te la te Amazon te kam play te la ma khan na feel so la te bedak na chim na kan na feel so la te kam ban remind ta okay se lo tampi kan alom avan chim mi chunga khan thai thalong te tampi se ar later mi cha zonga di later mi cha zonga ma kha thai thalong te kha thai ko nak long te se ban kan chim mi chunga lunglop nak tampi kan ngai ti kha awan chim ka du le Trump he chuti sia chon van kai se lo atu an zan ti ni jong khan sala le ram thang kha khale jai mazat kha ka le ko bua nang ma ne fiang de on tam ting de on han na van kan thom kho ha mo ti ka ro mi cho kan phalai mi ni kam phan big mi chu jai da si kan te sia chon Trump van kai la Malaysia en mi min han arak ra mi pol ke tompal phung ning lo dik lo de un te rak phan mi kan ti la chu mi min I thanin ai ti ban tuk pol kha akan kuat than lai ai ti ban tuk arwat mi khatam pi kanum ma kong ka khan kan lungre thai mi tam pi kanum me zai tin ta ma nang man na ban kan phom khong ha ma kong ka kha se kumri churak chun la akuthan min ha ka thai ri lo mo ka ban tu ka chu an hai phang chu sa phan nak chu minung an sian ngai jonga khan an mo lo an arakwat chan ha lo tam ngai chon rak mi ko rong chu lai mi chu ke mi min that mi kan tam to ke officer te shum ni khan rak an sum te lo chu mo USCIS officer te ni ken investigate to mi ka chu an mo lo US pa khachauza singi ka ban tu zum lo na khan chum lai nak chan rak to nine Trump lewa khan kharunga khan rakwa chan ha te ka chu ka thei lim lo kapol ka chu ri sa lo Trump aryan tam tuk lai zerunga ti khan chun atwa 1970 in hin 2024 tinga he refugee mo phungning te ni hin 3 million failong ka kan lak chu nan Joe Biden la Kamala anvun ka ye kumthum de chup a 21 million rak lu ta na chu cheukan ni 11 nan te cheukan ni 13 nan te kapol ka chu pregnant like khomin ha mo chisin khum khomin ha ka se
อันคุณเขาเล่ามินหาเจ็ดลูกนั้นตำไรขบวนเลยกันอันวันตัวเกอัตลมบิก21 million จะพันล้านทีรักลุงตัวค่ะขบวนละกันไอซ์ส่งอันนี้เตอชันจัง gang member จนตามหลักเดินรักชันจังขบวนอัจฉริยะนังหากันตัวกันนี้พูดพูดนิดเดียวมินหาจูตัวจันไงเลยแล้วขบวน gang member ละไลน์น้องเปิดค่ะตำหลักเด็กกุชันกันอะไรมาบักนี่ทีที่พอเลยลุงว่าอยู่สัตว์นุ่มดิ้งสิแล้วจุดจ้ากันเลยเขามีปุ๊บจู่ก็กุชันนี่อะไรทีขบวนละกันบิซี่เดียวทีละก็อะไรมีกองอ่ะเช่นไอ้ถักตุกลาเหล่าที่นักสักจะได้ก็อาจารย์ไงเลยแล้วอาจารย์ที่ไหนแล้ว21 million ไปต้องทำดังนาค่ะลายมีทงสงว่ามันพันแล้วมีก็เจออาจารย์ไงเลยแล้วไทยมันกันไทยเลยแล้วจุดที่เสียชนอาทิตย์ก็เสียหางานมีประคัตชูทรัมป์เฮวัดตัวนเขาเหมือนเชลกุมลีลองตัวนเขาจังจุ่มกุมลีลองตัวนเขาจังเออามาตัวนเขาตีเราหัวอามาบันตุกันจูเอสทองงาอินอาบันช่วยเขาตัวดิ่งเฮตูจูเอสรัมมีเทียมสังมินหลังเด็กกันที่มินหาอันแต่อันนั้นมาตัวไวส์ประธานใจไอทีมมีป่าเจดีเวนส์ที่แต่อามาทรัมป์อาบันตัวนเขาตีเราหนูทรัมป์อาฟอยนักจน politics เข็นอช่วงจังก็แล้วจ้ะไอดินจังก็แล้วจ้ะแต่อัตกุมข้อจังในวัดลินที่ไรเราข้าจะอามาที่เราหนุนอามาทรัมป์บันตุกันทองไงอินจูเอสรัมอาฟอยเขาตัวเด็กกัลปีเขาตัวเด็กเฮเขาแค่ได้สิ่งห้านังมาในน้ำหูตัวครับJD Vance Vice President จากคณะฝุ่นทีมละมันนี่กันรักไทยโล JD Vance ฉันเนี่ยฝุ่นทีมหัวลงอาคารรองจันนี่มิทาร์เต2022มื่อสิมาคัน Snyder รองอาชมมิเซโม National Media Polls นี่กันชาตินี่แหละนักรักตัวมันเลวกงนี่ตั้มปีกันไทยแล้วตัว Vice President ตัวเฮอันฝุ่นกายอาจุนเจดโลเทไล reading หาชัดหาโมเรียนอะไรละเตลขึ้นโมตาจุนนักขมาลาสิเซโลขมาลาโจไบเดนนี่ domestic policy และ foreign policy รัมชุม policy และรัมแรง policy อันเป็นมีเวียเตขมาลาเจ้าหน้าที่ดีจุ่มก็อัปเปกและบอร์ดเจ็ดลุงดารอเจ็ดลุงดารัมดังfor foreign policy นี่เจ็ดลุงดารัฐทอดเตอร์โมCPOC policy นี่เจ็ดลุงดารัฐทอดเตอร์แต่ก็เสียขมาลาค่ะVice President รักษีอัศกาวนาเตงในกลุ่มที่อาคารส่วน rating ให้32%ลงตัวก็สิจุ US เห็น40% ให้ Republican นั่นสิ40% ให้Democratic นั่นสิ20% ให้ Independent นั่นสิ32% ลง rating อัศติกาค่ะ Democratic ลีลานี่กันรักดูแล้ว rating รักเชื่อตัว40% รักทิ้งเตลจุ่มจุบบันตุเกนJD Vance vun kai ta selo zedelo ting ha ren tailo khamala bantugen rating he atla ti lai mo atla kan chon midang an thim te kon halai and rating ha achak kan chon amani pe te ko le te chuti sia chun JD Vance he kan thai ban to khan zapi zara lamun sun kan thai baklo tu tan from na ban thim long a khan kam ban thai chiu mi kha su ko ama pum pa kong kaw a hin te zai rong da me he itu USA politika min lang tampi anum kau bua thram ne hen mithar bakhe avani thim nak asingha arwang kha thewla anang ma na hu ning te ma kong kawa khan ka ban hal chap ka du ngai JD Vance angak chetein khin ani he anu he si chalrak tong mi se mo drug addict rak se senior rock streamy ka se JD Vance api te ni rak chom api ni rak chomi api chom nakin khin rak thang si fa ten rak thang mi ka se si fa kan sini velte he afyang di zetlungun da sini mi ron ha zetlungun da grocery kai harti bantuka athai di JD Vance abu wote ka avun mi matluk halaf fetin rak rak me US Marine join US Marina kunga atun huwa adinne yel ato USA minthang big country ko le cho minthang bak me yel university law indi mi ka se law in avundi chunla JD Vance senai arak le som chumi pa he democratic
kum sau pi rak ton chang mi ka se khapa kha chei la kan atai ka si defense ni asmart tok che defense se ve timol se depend to mi kan mu ka lai timol ka tam de che defense policy the call from go so che defense ni chu te cha ta alu che non ha che ve che defense che kan ni chen timol de che defense mum von team dia ve cha pa wina sai na kan len so asmart che defense ni smart te ka se okay comment behel na kan lut bak lo mu awan umpa hi chunga hen azapi te chun kam ban tan kholai lo na an di tan mi zong ni khan am banin halpa cha khan an ma lai kha awaya priority avan chiao shi lo an ma le am ban hal mi khan le kho tok le kho ban zom na lo ika Chelsea boy he di lai tan bak mi se kan bia zong rak ngai ve theu ko la ma behel na kha kan ban tan tala ni he pumpa kan nam hu tong bal ma thi choka thai lo behel na panga wak van chuapi le hi ka hen ka van chia van za si lo pakhat na ka tham chan liawa khan inflation rate san big liaw kha zai tuk krong ase pakhat nak pan hi nak tham liawa khan o pakhat te khan van kalu si lo fyang te khan le kho van zuam phot lo an thu khan pan hi nak khan van kal than la okay inflation tuna ye asham thobe kachimi ka inflation he 1.9 se average mo Trump 2017 in 2020 ka average ka 1.875 ka se so zedati Trump liu akhat unemployment rate sang big minung ze rian an sung liu kha ze tlong ase Trump COVID arat hana khan unemployment he 3.2 la 3.3 kar lakhi rakse US economist nian zummi chu unemployment he 3% 3 in 4 kar he athan timi ka se chalawa chon unemployment na he 1% 2% ha long phan se lo US economy he aling tuk la apok la ente mak an phan bak mi ato professor po ni an chim tumi ka se ve ke jong ne ka zum bang na unemployment he US an chendum he 3 to 4% makasi chamleo khan 3.2 3.3 kasi COVID hu belte khan chon company khan khare tampi khale khan tang company jam kha shedong khan toimo kasi selo pen hi nak be han kha pathum nakte US president viote laga ho da leba sir tambik kasi Trump kha tampini US leba tampini ngai tere ante Trump rung asilo arong cho Nancy Pelosi pulni khan Congress kan vantlai rung khan voices of the government and shidong mo ani pul Nancy Pelosi ni khan machu ne pek hala machu na tu la he chatia tangkam han naklom te kha rak to chamni asilawa hitikan hana chu asilawa te arak ti ronga bi al nak tam tu rak chuwe kum fatin te ogin government shidong khan to kha Nancy Pelosi ni kan lungar rak du velawe chamni government shidong tampi akala khan chon economy rak so late Nancy Pelosi du nak te kha vuntua pyak vela Republican cho small government do mean say small government less spending choza amha afa choza fatter chun tangka tumte man tax tumte lakve and democratic bote cho ki an program tampia khan tangka kamhan do marong khan chamni 7 billion more 7 trillion more labor kha rak cheta arong cho democratic bote an push to assign lo khan chon government shadang kala po hi cho Nancy Pelosi kang si labor tampin ni kha okay ma na van levi khazak ta tang lai hi chu avan bepi tuklem lo behal tu jong ni khan avan kan the thiam phram lo avan hal mi chunga khan pathum an van le kho ye tang lai kha chu cha tan pe ka kha cha van le ri ko lai na en nam behal mi kan van zau te ka khan avan bepi tuklem lo ti khan kan ro cha khan te dang tu khan behal nak dang ta te na kham cha khan aro jevat kan thiam ko lo Chelsea boy kha jang fa kam van nol ko okay comment behal nak dang kan van lu hlan deu te kan thek lai mi chu zu ta phan mi he kan zau te ka za
za som kwa le pakwa cho krifa bakan si chumu krifa bakan si ti kha hoponi kan fiak di mi se chon atua zuat president team dinga Kamala Harris le Trump long khan tang chang ahoman kha zai tuk manen ahoman kha kan du jong mi dang kan du mi kha thim kan thati lo le an ma pan hi long bak khai thim ding atan chang ma pan hi chunga hen an be chim ning le atu tia kan chol chan ing ro a khan chon bai ni Kamala ne chun krifa biak nak chu jisu chu the zai kan tela zai arel lem lo ni tha pe lo adir kam lo ti kha fiang ko Trump ni chun adir kam ti kha fiang ko ibua khan lai mi tua abian van hal tu cheu khat te jo ka khan zo mi chung cheu kha jong se chumi dang chung jong se lo Kamala tia an ti lamang mi an au khat lamang mi he khro har ngai chiu kha an mani an zum ning la an ro mi khawom be ko la nang mani ta zai ruanga da asi kha ti khan nan na ro ram tobin ke alhan pi mo di athan na long rak thaimi an silai di chunga ti sang nei men sile te zum ko democratic chunga khan Kamala ka chimen to te president rak zomi an rak du baglo chu Bernie Sanders ti ban to Elizabeth Warren Joe Biden Pete Buttigieg an mapol ni ka chaila kan rak tai chu an rak du baglo mi ka se tua Trump Biden ka chun kulen sire de bayan to la Trump ne chaila kan von phom rong khan party boss Paul Obama ta bo Nancy Pelosi chun Hakeem Jeffries nani kan chun la governor chukhat pol kan som hala White House bakan kan ho chu an kal ho an timi chu Trump hina tai khote lo chu cha na phojong tla tu chang na chuk lai mo zar hi chan an pek rong zar hi long khang ngai ve chang zar hi chan kan in pek hiya foi tin na chu lo khan chon lam han kan chu la ente an clear bak chang atu tiang hi Nancy Pelosi la Joe Biden funan som du tilo a zo zong an zo du tilo Joe Biden ka thim hong to khatin an vun ti tiga media pol ni khan kha an vun an langter donors pol mo an ni cho democratic zong cho atwa cha ka chu mi zong khan tampi ka we billionaires hi tamde chu democratic do ko ve contribute to has tangkan pen na cho kha billionaire pol ni khan Joe Biden kha campaign tangkan pe du tilo arong cho kan tangka pam asung ding sa kan tangka pam mi kan pe le lon ti pia kan han du tilo tira campaign kan ran thau tilo amul ran thau tilo head chef fun son chi ni fun an pu cho covid la zo chin fun la pressure deu thai tilo July ni kulin khada khan ve adrob mi ka se khoi chun kul sri de bayan to an tu la changa te CBS ni bian ha ko kha zaitin na chok lai mo ante pathian long ni rekaran noi chok te solo ka chole te rak chim ko kha pathian long no ne ka chok khaw lai te billionaire pol ni tangkan impacted lo ronga la Hollywood star pot to celebrity kan timi pol ni an vun chan pi lo ti khan athin ka phang tu chang ni covid azod se ma khan July 21 long khan thakhat dang manga khan avun choge democratic pol kha okos ni ru khan roll khol to ding ka se around Ohio state ni khan mal hanna nominee million peklo khan chon nan zoom kharutia Ohio policy on mi ka se ma ronga khan Ohio policy kan lom su lai anti ronga okos ni ru khan roll khol to khan du chang Joe Biden la July kul khada chwa minung ka thim chan ngai lo an ngai lo Kamala ve Kamala ka kai lo ante chukani nan Obama le Nancy Pelosi ni khan Kamala kaitar khan du cholo zolo Nancy Pelosi to pol ni khan ani thum ni li nak long khan Kamala khan rak chang kha first year tan sabi mi khan Hillary le avapa Clinton khan simo they won bagan chan nine Obama le Nancy Pelosi to ban tu ni khan chon rak chan du lo ni thum ni lin hu longa khan thimo khan thaiti lowe primary zong kha tlai tuk chang te khan Kamala kha du zong lai hola thing big me chu du zong chepa du lo zong chepa te se Kamala ni khan kazum lai ti amin pe chang cha khan vice president telen sisla ante an he chan pi me se
atu campaign atu mi la anai la bangi campaign atu la teleprompter atu bichim nagi antiu pek mi cha kha avun thi sol la achim khau te lo kha 32 days 32 days tila mini pani puthum ba 32 days te adang kha pe khau te lo chu e campaign zo kan bichim mo kha ngai lo ke ve Joe Biden bentukin ran lai lo te asunda zai bentuk da adang ten ran lai ante avun hala CBS interview ni avun hala karut khau bak lawa avun tina kha chun the late night show Stephen Colbert ni zai da adang te Joe Biden nang na tu ha ding si te avun hala ka thai bak lo te hoi chu achim da ga Joe Biden bentukin ran lai lo te Joe Biden bentuk ka sila lo te asunda zai bentuk policy da Joe Biden angai lo policy thana ngai mi zai bentuk da sin te la achim khau fun lo chu baron campaign na ka thon hul na vun thon hul an tu e achim ba vun ngai lo ka thum achim khan chun chimong ha te lo Trump athalo Trump chu e khai bangi avun ti chang baron tu he Obama ne khan azang avun fakvela e kha kamala he sung tu chang he phojong la tu chang te la niftin te campaign tu pe ge anai minapo timin harunga khan atu chu minapo shumni Obama he azau zong zo du thula chukhani chunmo antin hung to arong chu democratic he race la gender and can they campaign to hin division usa political division mo attention na tampi choter race ti chu mi phun mo tak vun mo Spanish na sia chun democratic na vote how to banto minak na sikhan chun democratic na vote how democratic na vote lo chun minak na slow to banto kabantu ka an ma party ni khan chete race la gendering non sia chun they democratic na vote how around che abortion ronga te bantu ka gender la race ni khan vun kalpi tika policy ngai khan ngai lo avun ngai lo Obama ni avun tu pi minang pol khat thin hun tar ha atua chun Taylor Swift kan vun son Taylor Swift ni endorse vun tu atla chin ni jana khan Beyonce vun som kha Beyonce vun som la je de lo te ha Beyonce la khili ban to kha stai chung an kai tar hai khaban tu ni khan campaign an tu pek chang khamala to chimong ngai ti lo angai ti lo ronga khan e khat len zo jam fak te ke se atim jong atim lo mi mo party boss ni vun kai tar re to policy man jam ngai lo in an vun to ter ve ban to president vun chu ter ti ga zahi da lo e kanma US kan phan ka he kan kho he mitom de kan sila bolun chui na ga khan kan zoom me mi ka kan tling ti lo e an bat chang player po ka kan coach po ni kan ko pa po ka ara kan sola kan bolu kan twitter go chu ka ban to ka se bolun chui jong atim lo mi bak chin he azau ko mi kha minum kan tling ti lo cha khan an do mi kan do mi min to khan chan ngai ti lo ruang khan Joe Biden kha under fire mi kha ave atlai deu tun deu fire na so lo open a primary zong rak man hai kamala chan thimela kamala han frustrated rak silo se okay se kalom e chiti se baya masa jong la ban chimban to khante Trump he economic policy anga imi pol he e alhai che in ju se min ha cha chun atha tok chumu e zo rampi cha tha zo rammi cha tha ma bua hen atu da ban chimban to khan ju se billionaires kan ti mi rum tam pi ni hen di lai he fanam pek peng ar lai he fana pe mi an tom ngai tukuma hen Elon Musk se betak ten ar lai hen avan chol chang e avan zia de ngai ti kho se hitlukun Trump mi economic policy atha ko mi he zai ronga da businessman pol ni company tampi business ngan pi ngai mi pol ni hin zai rong tham pek kho halo ti kha vaya like hal ro na khan chun he ro kho se ma kong ka wa khan ta da tin la nang ma nam hu nang ro ning se party chunga khan loyalty an rak ngai ronga khan pakhat silai mo chun la alan pin the nerak to mi po khan silai e chun democratic cho ki freedom to khan ka avun kal pe liberal policy mo liberal idea po ka tampe avun kal pe atu Disney ti banto liberal tatap idea kal pe mi
ขบันตุปอลและดังบันตุอันมาเอเจนดาอันนุนคนเอาดิงใจเวลอบบี้ตัวมีปอค่ะขบวนขันสิเกาRepublican จงตัว Democrat จูอัน policy ลงอาเห็น billionaire ปอค่ะอันเวอันหาเล่มแล้วอาหารมีจูกันมาบันตุกันเสียจูจ้าขมาลาไกจงว่าอันแคร์แล้วรองจูขมาลาค่ะอัน control เขาไหลมั่ว economy เวขมาลาเนี่ยบ่มคนหาเราจงนั่นน่ะดังงามั่วบ่มคนหาไหลขบันตุรัวชันคันขมาลาชักกันไกลเตลเดียรัวชันคันอันบ่มมีคัสเขาเองชำให้จูอันบ่มเล่ารองจูอัน control เขาไปแล้วชำจู billionaire ประคัตเซนมีรูมเสกินมาติบักมีเวมีเส billionaire ตุกจักเฮ้ขบันตุนี่คันจูอัน control เขาแล้วขมาลา control เขามิสากันตั้งกัปีตั้งปีกันเป็นมีคัสเขาขมาลาละไบเดนอัน policy นี่คันอันนี้ก็จูให้นักปีคนหาแล้วตั้งกัตั้งตัวนี่อันดัวจนมอเตอร์จงปะปรุปีวอลเวคันจับกับไรนั่นขมาลาละไบเดนนี่ไบเดน policy นี่ให้นักปีมีจูกันมาบันทุกโม middle class low income ขบันทุกให้นักเป็นไปโอเคเสร็จกันลำทุกเนี่ยจะติเชียจนเอลอนมัสก์ที่นิจานที่นี่สไลด์รำทั้งเหกันทุดเดียวจงขันกำปลค่ะกันเลยอามานี่ทิลประคัดอามาคือทรัมป์ endorse ตัวนักทรัมป์มาดีร์กับนักเหจูอามา business เฮไอเป็ดไล business policy เฮไอเป็ดไลเท่าไรที่ economic policy เป็ดไลเท่าไรที่ขันก็ให้รู้ก็เวอามาเฮทรัมป์เฮบังคับตักสโลเอลอนมัสก์เฮแต่ตัดชุนนะคะเรียนเจ้าวูประคัดตัลทรัมป์เลยขินจุบันตุกเรียนจุนเอลอนมัสก์เฮอเปียกลาจุบันตุกไปแรงจูอเปียกลาให้ที่บันตุกเตจุบันตุกสีนักจูอเปียกมันลาให้ที่บันตุกทรัมป์เนี่ยชิมมีเคเลเอลมาสิลนังมาเนี่ยถ้าอีมีไม่ดังนั้นชิมมีอันเดียลมีเนี่ยถ้าอีมีเอลมาอีลอนมัสก์ทรัมป์ policy นี่อีลอนมัสก์อับบุกงาดิ้งจูก็เทตุกเล่มแล้วรองจูทรัมป์อับวุนไกก็จุมทรัมป์ president สิลจุมโจไบเดนขมาลา president อันรักสิกาวเลตุเฮอีลอนมัสก์อารมณ์ชินก็Tesla จงค่ะอากาศชินTesla share เสียตัว sales อับวุนตัวมีลบังกันจุนอัลเลตบังกันไกจูทรัมป์ president สิลจุมน่ะจุจ้าTrump policy นี่เห็นอีลอนมัสก์อับบุกเลยที่จูก็จุมเล่มแล้วอีลอนมัสก์น่ะรู้ชันมิสเลยแล้วจุบัลเตอีลอนมัสก์นี่เจรุงอันฮิตลุกแต่ตายอินทรัมป์อาจารย์ที่กันจูนอีลอนมัสก์South Africa รักชงมีก็สิเจตลุกอิน the free speech มั่วcitizen ก็สิมีเนี่ย US Constitution ฮะนะมันจะมั่วมีก็สิ First Amendment มั่ว free speech freedom of expression ที่บันทึกก็สิ Democratic Party นี่กันจูนตัว Facebook Twitter ดัง YouTube Google อันวุ้น control ดีที่ก็อีลอนมัสก์มันก็ดูบักลมมีก็สิอันดูลมมีพอค่ะอันเดลิปเปียกนะตาชุนนักTwitter นี่ทรัมป์นักตั้มเปียนสาวลักเต็มรักเบนจมูกจุดไหนทรัมป์จันเลนเบียชิมีพอค่ะอักขังอันบล็อกเปียกดีนะจูก็บันทุกค่ะเจรุงอัน the US free speech มาทุกอดูก็มีนี่มาตัวตายเจ้าจานนี่ free speech เcontrol อาศัยเขาเล่าที่โรงอาคาร Twitter เต็มกระจกนักสิTwitter รักจกเลี้ยวค่ะทรัมป์และอีลอนมัสก์ก็มีรักสิริแล้วTwitter อัจฉริยะอารมณ์บิ๊กโจ free speech ในทันดูจากขันสกาวdemocracy พวกนี้กันนี่จะ democracy ทันมีกันเสียนที่อันตัวฉันนัก democracy สิ่งที่เราจะJoe Biden อันวัน fire me in เสียอันวัน fire เว้ยJoe Biden กันล้มตัวแกอันที่SNL ดีพวกเขาแล้วบางนึกจะเปิดเส้นหายคำมาลานี่กันJoe เว้ยนั่นไม่วันนักมู่new generation กันพวกนั้นกันเปิดจากกันล้มตัวแกไอ้ที่ Joe Biden นี่ I don't want to ก็ดูร้องตัวมีสิไอ้ที่ก็จะก็เป็นตัว democracy article มีนุ่งนี่คัดตายอันวันคุณทนมี free speech constitution by law อันวันบวมีค่ะอีลอนมัสก์ดูบ้างมีก็สิทรัมป์วันใกล้ขั้นจนตัวอันนี้รวมมีเจ้า government of efficiency ที่กันตัวเล่น DOE
มากันตัวอะไรนี่เจเดตัวอะไรที่กันจนอีลันมัสค่ะมาคอมมิชชั่นค่ะทรัมป์นี่คอมมิชชั่นตัวไหนเจ้าจานนี่บาจันนินจังเลวินอัมพันนักเดลเตโมตาชุนนักเฮเลวินรำดังบ่มนักตัวมีตุบันตัวเฮเลวินมี hire มีนะตาชุนนักIRS agent ฮะค่ะ87,000ตัวก็ hire เรียนอันตินฮะจุขบวนค่ะ IRS ตั้มปีกันไงกันจุน test ค่ะไว้ไฟติดกันตัวแล้วกันจุนตั้มได้ที่กันเลี้ยมนะจุขบันตุกโมจุนละดัง department นี่เรียนอัจฉริตอนชุนนักมินุงประธานนี่เรียนจนคงหาดินค่ะมินุงสมทุนนักกันไงล่ะคือ department ค่ะขบวนค่ะอีลันมักจะนึกเอาไหลฮีเรียนให้จูมินุงประธานนี่จนไม่ใช่มินุงสมทุนตัวเขามีเห็นนักเราแต่ไหลค่ะอันเห็นครั้งนักค่ะไปอันมิลุนนักค่ะดังอามาเชียนหาอะไรเสร็จแล้วไปอินไลมันจินเตอร์หาอะไรขบันตุกค่ะ government efficiency เจตินดาเจ้าจ้าสเปนนี่กันขัดโคไลกันชุมโคไลที่บันตุเจตินดามินุงตรงเดียวนี่เห็นเจ้าจ้าฮิรันกันชาเดวินโมทวีดานหากเจ้าโลอีลันมักจะรักเจ้าเลวกัน100% staff back on rangai Elon Musk a fire chima nala 80% of fire na chu 20% ni thuida han ran la twitter anung ko chu that ko chu ka se thuida hello titang minung tampi tam to ka rangai ronga khan thuida jong ka tangka tampi rak mu khalo na ka se minung 80% back of fire na la 20% accent ran ko ko khaban tun ka chaw jong a khen minung hello mi tityang headcount angai angai miปลค่ะอีเลนมักซ์นี่จะอุณหภูมิปลค่ะเราใช้สิมาจะเจอไม่ economic ชัดนักแล้วstable เฟฟุนคนนะคะดิ้งจากคันวันแบบปีไงมีเรียนสไลด์ที่ขาอันวันชิมนิ่งคันจนฟียงไงก็เต้โอเคจะเชื่อโลใครมาอะไรจำเป็นนักแล้วก็เชื่อมิสเตอร์วันดีไปในวิดีโอเด็กกันวันเพลย์เขามาให้กองให้เป็ดไลค์กันได้ใช่สกัดเองกวนเบ็ดคำหามาดิกเคยกวนเบ็ดจ้าจงมา Facebook จงกวนเจอเลยแค่ให้ทุกท่านเจอ Republican ให้กันวอดดิ้งริมสเตอร์กวนชิมโม่เชื่อคนนี้จนไอ้ขลุ่มไม่ก็ตั้งเปลี่ยนมุ่งเขาตูจะรู้ว่าจะตินกับชิมเดียวกันจนตูอีดิโมแครติกให้อัลฮันนี่ดิโมแครติกเป็นตัวเสียทีแล้วliberal tak mi bible he aral cham tak in policy swi mi kan si chang ta chuna ga california law and chole da to kuma kan mo antimi cho nak che kum king lo elementary akai ko mi kan fa kum srin ha kha kai kong te ban to adang mo khaban to LGBTQ ru na vil te kha sengen an chon pe na le an lung kan thin ha ngak che lung thlen foi tok chumo an thlen han huwa chu ka du ta chu na ka fan ha ka pa ngai kum sri ki ngai ka pa na kha chon pek peng ha selo no si ka du ti selo direct bakin an lak lai sa jong an kal pi lai pa sin na kan tan pek lai an rakir pile no chang lai khaman tu policy ka California ne chot mi si chang ka Kamala ka California ra mi si Nancy Pelosi California ra mi si Kamala akai su kan chun ka policy baka national bakin gal pi la chu je tlebun de tin nun kai policy anum kon ha se mo kada ha lo kon ha se minung an sive buthim nang ngai ve asi andum mi si kon ha se seman so khat tiang government policy avun lupi tiga khan zum nak ronga hi chu bible ni adu baklo tia kan zum nak rongi ka policy kan dau ba khan chon chawza ni kan matu kha fak lakte nan kan tan lai ka ban tu khan sa khan tu tan hi chu Trump ka du lawe azia karim lawe kan ti zonga khan krifa kan siko khan chon kan du zo kan Trump kan vot lom hana Kamala chu vot sol house tia ka chim du ka von na phula khan vokal ka u lo Trump nu du lo khan chon adang min ka chö ko nu du chon Paul Ryan chö ko nu du chon Ted Cruz chö ko nu du mi an mi ka chö ko nan atang mi house an ri chumo house ong an zatin zum li la sinai zong kha minung som thum nang zum ri la to kuma he Trump president asi kan chon sinai ka ba pi tu mi se tu democrat in control rong a he
house ni Israel bom na 14 billion an to min ha kha tu tiang han pass lo chu Israel hitluk ra atu ko mi kha democratic senai ni kan an tlei ko chu bom na kha kaban tu ke se chun justice appointment ha kha federal judge vilte sia supreme court e justice vilte kha senai ni confirm an to mi sa kha senai he chamni a hat bang mian se atwa supreme court a justice pathum chamni thim na la pathian achi bagmi USC pathian chi na kha vai alu kan lupi chan hau chang chalo khan chon kan fal vilte jam he hin huwa chon no municipal si da home kan chang ko thana le no andu point khan atwa US wa biagin an khar changa anupum ti lowa kan ti zarunga khaban tuk liberal policy ka tam tuk alu chang cha kha mino biagin an pandu ti lo he chu atu tani chu kan pastor te zoni khen fakta tarin khen kan chimpion nas le thigru ngai te he chu kha ka fa la kan member pol hi chu kan ve khrifa biam na ha akal pangmi policy extremist cha khan chamna du lo zonga cham vot du la khamala chu vot shim ha te ban khen mo kan chimpion na salo arong chu khamala kan vot nang ni khen indirect in an ban policy kan pom na kha chu Kamala a policy Kamala a kaya kan chun kha vilte policy ka achu pilai indirect bagin policy kan vote ko chu ma ronga chun vote bagu vote he bp indiana zonga republican tampi kan numko I kan vote na kan information ka minin kan thele o chu state chu chun until lai dong na ka chun locally azumi pol ni khan an kan ran holai ta chuna ICBC le CBC indiana ngan bigmi kan se tu te na ji man ra cho lai mi kan vote da kon ra kan ran ho chang cho kaban tong mo influence ten kam hai le cho influence ten atu khu da ngali ngan se so cha tu ton election he cho vote back na vote lai ma belte cho ve cham du lo changa adang min cho ka khamala chu vote shun la zahida lo ka fao zu ding ha lo zu ne ding mi chu du bak lo tia fal he kan chon pyang na e falate ni thaijing na kapa tangka ka pe anti tangka kan ka channa zuan wa chok chan an ri kafa zuding halo kan ti tilai chalola kan chon pel zuding mi chu du baklawe tilai thaijing na tangka kan ka channa zu chon na kan chan khaban toy khana lo to tan democratic vote hi chu indirect back in khen an policy kan pom na ka se ma cha chon zaigan ti kun ha vote from chon Chamai na frustration lo khau mai saman selo alhani kumni rak chun lewi na cheni la atu na cheni he zong han jetlung da thlau atu na cheni ma chadeu alhan kumni na cheni da chadeu economy in rak chong mi ta alhani chamle in rak chong mo foideu atu in chong mi da in kazur la tu thli kazur jang zo khau thelo interest rate sang to in man le sang tetiga atu na cheni mo na du deu alhani chang lewi kumri na chini da zetiga tan har ngam deu atu labang hi cho ram to ka bi ban to ge laitlang ral atu mi kan se khamala la apoi po an kai chan kan chon economy hina kan chia deu lai human hina kan kai deu lai I khaban tu human a kai rin la kan ngai la lo rin velte tax tam bi kha lak lai la company po to he 21% ngai chmo company tax rate ka 21% se tari baga ka ina le ti tax to USC rin achu tang mi he company po ni rin achu tak chang ni rin kan nei te long na khis chu khamala kaya chu tax tampi lak na lai company po ni US vai ankal tak ti lai rin nei lo kan tam lai middle class po tax kan chung na lai te zong kha rin chu lo jai tax nin pek lai lai skalo mai ma ronga chu khamala kaya chu company ni tampen kan jam tak ri lai Trump akai khan chu anai John Deere kimin hang na thai mi dik John Deere chu tampi thelami kan musala atu ar into minikan an thai tuklai thai mo ar into na rian han mi John Deere company angan tak kapul kha tu hi Mexico wa plane 20 angan tak mi chamni avakali John Deere company baga chun atimin ha chu I'm here to notify you tina hi ka hin nan ma thai ding baga bechining krakra nan ngama chun kallu an hai baga mo executive CEO tampi hai baga nan ngama chun US chotago American minung tampian harlai nan ngama chun US chotago nan return ta 200% of tax impact kan lang na le
an argo chu atu chondre ni ve statement chu than ni ma plan kan to mi chu kan to so mi si zai de lo te lai kal chu kan tim lo te an chim chan chang chu an ti chu atu Germany a khi 40 ban tung mo GMC USC achok mi motor por ki anjur khalo chu anjur kholo tiga production ka tam deu kha umchang US khan US long anjur khotiga khan tompal te long khan chua arong chu Germany anjur khan chu chailakte tax an pen hai company pon Germany ve motor anjur khalo nan US tu chun zalo Germany motor tamning ki BMW tamning la Mercedes mo tamu Germany motor arak tamning ka hin arong chu tax kan lang na lo chu tom te long lang na chu kaman tu ka se US motor chokomi kha US motor chokomi ta chunaga phone Germany ha tilzur kadu machan ka kalai ti selo Germany chota kha chu football kha Germany tin ha nan ngama chun chota ko chailak chas kan lakna late football jun an chota ngam ti lo Michael Morrison na thai ko lai khalbang kha chama ka chun Canada ka zam lai ti pass chu nine avun chim mamla Germany khaban tu company po nan ngam achun US chota ko test chaila kan lang hala ti mi ke te Mexican umila Wisconsin Pennsylvania cha chun kan na ko music ado tin arami ban tu ka se te thai anum tu aron chu company po ni US an chota kan chun ren tampi kan sung la chu ina kan zo de lai ma ron chu Germany ti mi chu hika company tampi raksa ru nan sara chun atu 21% hi 15 na kan thum na lai te kapur ka lem chang ha chu kha kain rakrao thas kan thum bang ha lai ate kha company pol ni ran ha selo tampi ton ha selo kha minung zaisa da mu ren kan ngai chan lai seman selo khatlu incentive atu kaun ha alem kon ha na te US achot tak chum mi ka chu an chai do lai angam zon ngam le lo chama gai kan chun company nan chot tangam lo bak le lo ka chimi chu ma ronga chun Trump na vote mi he economy nang macha zonga thai na pocket na bank account cha zonga thai latlang le kan ka tang mi na kan ro do nak cha zonga tha kan do thin nak cha zonga tang ka tam kun chu khola pi bak mi ka se namana chun video clip te ka pi pek lo se da chindu te lang ta mana ban chima khan kalunga pakhat achhuak than mi pakhatom mi vai Harris ne ina cho tharmi cho thongkula thonga ka bom na lai small business atu mi pol thong somga ka bom na lai ti mi kha ma kha atakan ase coding mi thil asemo ma kha jai thukun da chun atakan vase khaw phone selo jai la min da atlin tar kha lam da abekam kha atu kha chun ma chim mi kha kan ma lai mi zo sumi lai mi pol cha hin chini pol cha hin te aban nung bai khe than hem na wan ngai ding mi policy semo ti mi te kha ema kong kaw te khat wan kan tan piak khram ta lo chun ho chun media clip te kha kam ban play than te la okay in a to tharmi mo ta chuna ke in ka chok change ka qualify te le lo in a to bakrilo mi chalonga kha ve kulanga ka tax deduction kan to pek na la assistant kan to pek na la ke atimi ka se in a to chang mi cha khan chan na ngai lo so business for 50,000 tax deduction kan to pek na la timi zong kha chu business to atimlo mi na kha zaida chnim mo atu indana tachuna ka la khan chon business to mi chu dong som tum han sing hama nan warehouse ton mi ka zalo athong kuleng an pan chu ka thong kuleng kan cha khan hari business po chu atu jong kha ve ka bom nak ronga khan business ka tu la te lung thon angai mi jong anum le ka zum lo ase khong hamo timi belte ka chu pakhan naga lai mi cha chanem na angai lo achim so mi ka se atu jong chu black le latino po kha 20,000 ve bom na kan tu pe na lai business na startup hai ti kong hai vot chok na khas kho atua Joe Biden la Kamala in to me student loan forgiveness ante college akai me di mi por kha vot chok an du cha khan he chatia
vậy anh luôn ngay thêm anh tìm na tu lu tu zan choi tu tiang he phi chok ri lo kha zong kha ban tu gen tu ngay thêm na tu ban tu zong kha avun uma khan chon lawsuit tampium lai vậy kha ban tu bom na kan ngal han hana khan kan business pio chan chang lai chim na cho chen me na a cho pi lai la okay so say along sia chon tu he video clip pakhat te kan ban chu ala ma video he pe tla in ama ika baini khan bia kan ro tu ni khan tamtling da en fiantar nak awan do than te lai video clip te ban zau ta to ngau silo voting for the leader of our country and not who we like the most or who we want in our wedding party, but who is actually going to make our country better. And we're in an incredibly unique situation where we've had both of the candidates in office before and we've gotten to see what they would do. And when facts come to facts, my life was better when Trump was in office. The economy was higher, inflation was lower, things were better overall. And now with Kamala's administration, things haven't been so fantastic. And she's saying she can fix the problems that her administration has caused, but I just don't know if I can afford to take that risk. Ma clip te kha kalang ta na rong chu atutan election hi pen hi long kan thimni kan ngai chang cha kan nei ronga khan Trump hi adu bagla mi kan ko lai mo abe chimna hol re adu bagla mi kan ko lai Kamala zong du bagla mi kan ko lai I pen hi long thimni kan ngai chang kan nei ronga he atu kan thim ha ding he zan left tin te role kan song ha ding kan thim na lo pastor za kan thim na lo ahauda ramcha thi atu khode lai ahauda ramcha rammi cha ren achun khode lai tia vote athading kan se Trump le Kamala hi office an ve chang an mum ve chang ne an record kan thai chang na record an nei mi mo Trump record kan thai Kamala record kan thai asichul da Kamala a recorda khan sei da Trump recorda khan zetlung da mo sipoje rak chat zetlung da rak nom atu Kamala rak me zetlung da rak chet timols na bang ne cho Kamala na thimi palila ni timi cho hiban tu ki cho kumli kan peju khau te la chu cha president thar kan here bangi avanti mi ka se anma lilam hanni khain atu kumli an kan shumi an chel baklo we Kamala kha tachuna ga Kamala avun kai su kan chon hinang man azo deu ding ka se ma ronga chon atu kan vot ngading chu ahoda na du deu timina gan ahoda ramcha tha deu te ka se Kamala kumli tu naga zetlung da harna kan ton zetlung da kan nawla kan falitan romo sini ro na illegal immigrant po ni zetlung da nun hon an pekna atu indina thon pakhal banga kan chon complaint tu chu ma chang veya ki Haitian minung na kha tam tuk anum changi sen kan tum tilo tia inna thon pakhat ni ve thongthan fox ni wa kan chu chang ta kan se Kamala record kan thai chang hitlugin hiban to kumli pe chan ning chu kan rut khatlo no ni chimi ka chu no te ni chimi chu tu cha chu hiban to Kamala record kan thai buin va vote chan ninga kan chun kangam nang ne phan lo we te kan malai mi po zong hiban to kumli Kamala ni ashwe kan chon Biden nak man zor deu lai azul deu ding ka sa kan Kamala mo kan vote ko lai salala alhani human rak to mi interest rate rak klami vale chunga rak dai mi cham na kan vote lai ma cha chon vote chu kan pek lai seman se lo US achan nak ding la pumpak chan nak ding la vale pi cham ding cha chon cham hi a tha dia ko ma cha chon tu zana kan sum than ha chamna du lo zonga Kamala chu vote so la chalo chan direct back in a policy kan chan pi ka sko okay lunglam nak tam pi kan ngai tu ta na hen kan thai lo mi kan khan lo mi tam pi nawan kan chimfian nawan kan roi lunglam nak tam pi kan ngai ma pina ar kan ngai tu halaka an ar laitan mi di laitan mi ti ban to kan kan rakom nai ma kha se vaya politikong chu zalong ten chimna kha kan nge chiu mi si cha khan comment na jeben to kan comment zong khan thai thiam hau se lo bia kan romin han jeben to kan chim zong an ma am pumpa ke
อันหมู่นิ่งอันไทยนิ่งอันซุ่มนิ่งขันชิมมีสิเขาจะอารมณ์เจทียมหาวสิติค่ะใบนอลกันดูคนหาตุตันนี่รำเลียง policy กองเก่าค่ะกันสิหาง่ายนานตุตันรำเลียง policy กองเก่าforeign policy ที่กันตันคอลอยจันทักันในเสียจนUS และรำเลียง policy กองเก่าค่ะตามติงเดียวชิมทันโคนะกัมปนาจอมเตลัยตัวจันกัมบรัวนักโซมาอวิลคันสิเขาเชลล์อีกมังคุบลิงเสเสอารักันไงตัวนั้นดีลักจงจงอาเสเสลงลมนักทำปีกันไงจันดังกันดีลักตอนทันโคกันจอมนั่นไลกันดีลักสุนชามังชาดินเฮาแล้วข้ามังเช้าแล้วตอนนี้สไลด์นี้ชิมันตุกเตกันมาเรื่องนักเจ้ากันชิมิกันสกอยเอามันนั่นส่วนนักชิมแล้วตัว policy bill นักโพสต์ให้ election ดีเลยดีเตอร์เวก้าสิมาจนตั้งรงแต่บรรทุกลงฟันนักเอามันไงส่วนเขาสิไล่มีกันสิปทิ้งทิ้งมีกันสิโม่จะจนpolicy election จะ policy debate กันตัวก็ไล่ใน personal life ชิมหาเราสิเอามันจงก็จะชุกเอามันจงก็จันเลยก็ในส่วนเขาสิ election ที่ก็สกอดี election ดีจนเขาเป้าvề determine house thì khác xong gần đúng không? Ok, sẽ kan lom tuk